usize imbirengaho. No. Ndakuriye. Caralho. Bruto, tuzi twanjye turihora. Ariko haraza akavuga. Entarawe. Bimeze bite David? Ni sawa mwa? Umeze neza? Ribi. Wagusura sari ribi? Mani nagiye gutembera. Oh shit! Asemana, uragaruka ngiye kingana iki se? Ndaza nyuma y'iminota 20. No. Sawa na ribi. Sawa. Shana na uyu munsi. Bana. Ngombe n'igitu. Uramujama n'ubundi busanzwe ntagafunga. Ngiye kugwayo ubundi iminota 20 hano n'igice na 40 ndaba nagarutse kangereyo nabara buri dupozo dukeya sigaje undi abari two niririrwa. Mbese yashyizeho urufunguzo kuri twe. Shize ngo mfite ubwenge wenyine.
Mudahnya afite ni tudupoza ntabwo naturenga. Oh shit! Nyagasize mbirengaho. Oh no 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 no. Ndakuriye wabiryo we, ndakuriye. Ndakuriye sha, ndakuriye. Ndakwe. Ngo nabyo bigiye guhaha. Ndakuriye. Nyagasize ntiwangenza ku biro. Ndakuriye. Papa. Aya nadamu turafungura. Uru safuriya rwose niwe ururya. Gafite n'umururumba ugeze hariya. Abo wavutse neza ni njye. Ase aka gasafuriya ko nari numvise ntarebye birimo. Ubu burisha. Ntaruriye. Bipfunyika. Oya. Azamenyera. Kinyamwanda gute? Nubwo yoza amasahani. Mama umusore simbimenye. Akabaho mu mwanya wampaye. Nako hariya. Tuna ina muri nzira. Salama. Emwa kuri kumpamagara cyane. Ushaka iki mwa? Ngaho mbwira basi mbwira. Ntaribi ngwino. Ngwino ntaribi tu. Oya ngwino ntaribi mani ngwino ntaribi rwose ntaribi. David. Ya. Wahageze buri. Nahagezemo. Fungura. Kwihuta fungura. Mani kwaje wirukanga mwa iki kimwe kikwirukanka. Wanemereye ibiryo. Kurumva abantu magiye mwa. Wanemereye ikibazo gira Ubone ko nawe mwa. So bamwere kubundi. Biba byakunaniye. Usha no gufungura iwanjye mwa. Fungura. Ndiri ibiryo mwa. Ushenze mana anariye ibyo kurya byanjye none anasizemo navuka nari nashyize ku ruhande arayiriye. Ewe muteka mutwe. None barabiriye. Ndi kukubesha kandi ari ibintu byari birimo no mwana. Oya. Shana Ntabwo ari. Ubwo ntuzi ko ndarya kimwe. Kwari wanyemereye ko ndarya urandarya.